bini wani a high exposed GH said that I'm no ye share near the some memory and a brim. A jabo, ejenya bedrew. Said I wouldn't now what say, Nana McBrown, we free UTV. Emma, ye nim baby on now, maybe so coffee, a biso ye more TV 30, a biso ye say. And some memory, na and ne. And no credit na adedi say Nana McBrown say oye juma ewo Onua TV. Na mebo video be the actual na video no and some kakra ewo mu ne say time Nana McBrown owo UTV no okoda fie be 6 months. Na 6 months no all ba no osan ba UTV show base no ye frani kente ye boni teke keteni ade ba ene sakete ya omobo ene enye UTV ena omobo ne sakete bi na ne eye Onua FM ena omobo ne sakete na wo hwa sedia na ma asi afa ne ho na UTV for so omo hia kama omo ye eho la course na ena omo de ne picture abo la course na ni omo welcome no kama na I just said asma na McBrown I can say God is good na nkrofo so do ma dwen kire e ba ne say God is good na ma e kan I say try say ofi from glass to grace sana nkrofo e patron no na so e bia na ma e wodi oka because God is good yeah obi anim say try say nyame ye ba nkrofo so do ma dwen kire e ba different say UTV na ma won no bre ba say de oba Onua TV na o ma je fell so kama ebusia mebo video natural enti jebre natural video no
Who they say that country? Hello. Hello. Jesus, as I'm down. I am spiritual. Ebusian video no ene ye kwahwe no na me kai wo say obe subscribe na wa like na share video ne dia mama me it's ebusian na ne ekoso wo video no na tre say na McBrown ni ade pa say dia wo hwe say dia omusi gi no first so Captain Smart obia say dia obia esi ani age ade a all ba ya ye ho la course dia na e tre say enye easy na tre say eye ade a o ma plan ache Kose unya se ubenya na McBrown o wadwuma minti na ye won wa se nkrofo ka se o won mayi na die free UTV ne obi antimi na McBrown edi de ope e na Onua oyem abusia McBrown na etina minister o se ube subscribe me na wa like sa no video bia update fufuro bia me de bebe bia no na we de wenya ne fast McBrown media ne akua be na wa McBrown